Kapitang Inteng! Apay di ka naglutaw, tuyang. Mabisina ka. Ayin kaglutaw, masaduta. Inka kitaglutaw. Masadutak nga raw. Sikat aglutaw numagagat ka. Masaduta nga raw, iso asikan. Nga lang nga raw din. Kanya-kanyatan itiluto. Tapno awan tilugi. Anya! Una, agluto ka iti kanam. Tamakaamu akmutan. Tangay sadok kamot. Agpada tala nga sadot Nakarkaro ti kinasadot mo Tagraman inumam adanaw kat ipaalampay kanyak. Adda ka nga ron nga asawa ka maibaon. Apay, babaunan na kaya? Alaki din! Inka nagluto, tamabisina kaon! Kas itinakunak itay. Na! Kanya-kanyatan itilutaw. Na! Tangay sadot kamal. Uray ka, sadot kamay! Saan lang nga siya? Agpada tala nga sa daw, tuyang! Tatabatang, umay ko manalang tayo, wasay binulod mo. Tagbalsigak mamang. Inkala ni Igid titideng, nakasanggir ijay. Naguray ka. Ayan nga ti pinalsig mo. Kunam ngagbalsig ka. Sana ka nagbalsig? Masaduta. Anya? Apay nga ro di mo insubli ti wasay ka. Di nakabalsigak ko man. Masadutak nga raw. Kunday ta t-shirt mo. Ha? Kasla day tapay latikawas mo, idi may mo binulod ti wasay, idi last week. Ha? Sakit, nakangir-ngir-ngir pa Di ka nagsukat. Masadutak ngagsukat. Di ka nagdigdigaws. Masadutak ngagdigaws. Yay, alang ro dan, inakalanan tayo wasay, tayo nakaon. Sige lang ko araw. Inkalatan alay. Adto yan ti kapita, Maray. Agkapita pa'y. Libray, san ko abayadan? Wen, libre. Ay na, ay, nagsaya atan. Kastoy kumakanayaw. Itala ang daytoy. Ado ti linotok akapay. Isa pagkapyan ka man. Dinapay ngay mara. Sige, mabit lang. Taikang ka. Libre mo lang. Unan, libre. Wow. Ngam itala ang daytoy Ado ti tinapay. Ay naagyaman ak maray. Ay, sana ko na mga ijay balay may. Oray, tapag meriendaan nak mo. Dik, anya jay mangangot ko? Nga anya maray? Sikan sama day jay. Apay, di ka nagdigdigaws. Ha? Nagdigo sakmut Agore ka. Apay, akas lang amin di ka nagsuksukat iti badom. Nagsukat akmut Kita aman day tadaster mo nay. Kaslasan mo't analablabaan. Nga lakit day, nagkapitan maray. Saan ano anya la di tantimadmadlaw mo? Pudnon saki di tay damag ko amaray. Nga anya? Sobra ka no ti kinasadutyo itaken ni kabadong. Ultimo ka ninyo kasadutyo nga ilutaw. Kanya ngay nga raw, masadutak nga raw ngaglutaw. Ay na, madi ano kasta maray. Aggagat kayo kita man, ultimo agdigos kasadut mo pa yan. Iso na kang angot ka. Anak ti masapol mo pare, tayo may ka dito paraangan mi. Agkidawak ko maiti kaasim, pare. Ha? Kaasi? Wen, pare. Yan. Awan nga min makmakan mi ijay balay. Kat awan maisaan ko, pare. Ala ka din, pare. Andat masapol mo? Bagas? Wen, pare. Ngamday tayo naluton, Na. Una yan dito at tao. Ang mabit lang. Badang! Umataban dito paraangan! Yahoo! Oh, apay aya, inteng. Ikaman ni pare badong itinaluto at araon. Anya? Kami itinapoy kan sidaan. Ay na inteng, kanan taday jay inton madamdama. Kat apag isula unay day jay kadata. Mabit lang pare badong, ikan kalaangan iti bagas. Ala, bagas latan, titid mo. Tay luto dan to. Ay, kwa, mare. Day tayo naluto ko man titad mo kanyak.
Baliwa mo tagluto, Mare. Anya. Ay, da kayon ti inlutwak ano kasta? Ala ka din, Mare. Di naluton ti itad mo kanyak. Tabaliwa mo tagluto. Ay saan? Naglalaingamon ngay pari badong. Ikan ka iti bagas. Ngamno di mo kayat, makaamu ka. Ala nga ruten, Mare. Bagas latan ti itad mo kanyak. Nayon na mo ni ti sidaan. Wen Maray, apay di mo nadamag aya. Isumot lagayam at idawdawaten ni pari badong kat naluto amakan. Wen ata kasadot da nga rod tagluto. Nagalasan nga ugali da. Masadot da nga agluto. Kalpasan na, mapanda dumawat iti makan kadagiti kaaruba da. Ay kawen taday talamangan taramidan dan. Ay nagalasan. No amok lakas ta. Jakon inikan ni pari badong iti bagas kan si daan. Agruam dan Ngamen, imbes amang gada tapno at day gatang da iti kananda. Ngam saan, takasadot dan ti manggad. Gapo siguraw ta adadag iti karuba da pagdawatan da iti kananda. Nagalasin nga aramid kan ugali ti kasta. Ay, makapasuron. Hello! Anday ta ni Marituyang. Di na pa'y sinuksukatan ti daster na. Daster na pa'y laday ta iti last week. Anya. Aw, anya, adda ka dilibre akapidita marikwanang. Awan! Si Kangay Maribanang beautiful. Ang mga no kayat na nga ilibre iti merienda. Ha? Ala ka din Maribanang anapintas. Ilibre na kun iti merienda. Ay saan? Marikwanang, yagmaon tay gat-gatangak asabon. Tay na kun aglaba. Sige Maray, mabitlaang. Adtoy. At to'y matibayad ko. Okay. Ala, inakon, Marikwanang. Na, pimanaw latan, akas laadalikliklikan na. Sika tilikliklikan na, Maray. Napay kumamag, Gaputa naglaing kang agpalibre. kay no ilibre nak di tingkew. Ngam no saan di saan laang. Anya tigatangam. Awan maray, umayak lagi stampay dito'y tersinam. Bareng adda mangilibre kanyak iti kape kan tinapay. Ingka kagdigusan. Taaso katamday tadas termaw. Kababain ka. Bakbakitan ka di agsuksukat. Naa, agsirmon ka man ay. Agawid ka kidain. Tawan oras ko kan ka makipatpatang. Ingkag dalo si Jebalayo kan nagdigus ka. Labaam day tadas termaw anamurmurag. Mabalin ka day nga umay nagtuikan iti makanji pot. Ay katuna, tatabadong. Ikan nagtu iti bagas mo Anya? Wen nakita ka iti agsapa nakabakla iti may sakaban a bagas. Di nawadwad ti bagas yaw. Iso nga umay nagtuman ikan, wine. Sige, tata. Ken mangted kan tumaten iti sidaan, wine. Mangpurus kan to iti mulayo anateng. Wen, tata. Ala nga rudan, jipot. Labsan kan dito'y paraangan yaw. Di mo liplipatan umay nagtuik kan iti naluto at haraon. Inna po ikan sidaan. Kastamot tayo iti bagas ken nateng. Ha? Sige, tata. Umay kanto ikan. Aw, anya day tabit-bit mao, jipaut. Naluto amakan, chip. Kan bagas. Agraman na teng. Ni, pangipanamay kadagita. Ijay balay da tatabadong. Anya, taapay. May ijay balay itay. Nagkid kidi iti taraon. Libre? Una, libre. Kahit ikamatay, uray libre. Kuha, chip. Wan, kunakmat ngaminan. Mala, ipan maun. Ngam sadot da nga gasawa. Iso adi mo idaikan iti sumaronaw. Awan maruam da no kasta. Wan, chip. Talaga ajak idan ikan inton sumaruno. Alang arudain, ingkan. Tayo nak ije balay da angkel kao. Sige, chip.
Ipadawat kun ka ni Jipot amakan, Badong. Ay, ikanak mo't Malanga raw. Aginaw ka iti pangananta, tanay, amin aplataw, nakatambak di talababaw. Masadutak nga aginaw. Sikan Anya, kasanuta nga rod amangan, no awan plataw. Aha! Na, Amukaon! tay, Mabitla nga. At dalaala ang iderwar. Orayon na ka. Makapanganta. Babaan itinapanunod ka. Nga oray awan plataw. Ahay! Aday ta badong. Mabalin mon nga ibukbuk dagiti taraon dita inyaplag ko abulong ti saba. ha, ay, uwi na niya. Alan ibukbuk mo amin nun at araon. Wine, aday ta. Ay na. Nagimasanday ta si daan nga inted kan ka ni Jipaw. Preto at tilapia. Kan addapay kamatays. Ay, kat kuraban tanday ta kamatis saan tan nga iwain pa. Mala, manganta nga rodan ba daw? Ay, agure ka. Ah. Mayat niya agpaiso dahi tinapanunot mo atuyang. Ati pangananta, kat bulong ti saba. Ay, mayat dahi tao, tapno awanin ta agin inaw. Wag ba daw? Mala, manganta nga. Labsan ka pa dito yung paraangan nyo, paray. Na. Mayat ti pa nagdekwatrum, Akasla da urayam agrasa. Wen paray, Ay. kat sikaday ta, pare. Na. Imbaglaki din ta na ira na lumabas ka dito'y paraangan, mi pare. Wala ata mapanak iti balay nila kay kulas. Tada ka no, balik bayan, box na si Mangpek. Ha? Ikan na ka no iti kupe. Aya! Ay, ala, inka nga rudin paray, ta ibingayan nakmay. Ha? Uwan paray, ay, ada ka di kwartam dita paray. Ikanak man iti igatang ko iti sidaan mi kinituyang kaw. Ay, siya nabalin ti bagas, tada inted ni Jipaut. Anya? Hindi talag daw dawat dar arami demut. Ala ka din, pare! Ay agruam kan. Ha? Agtrabaho ka. Tapno ada igatang mo iti kanan nyo. Adikit dumaw dawat latan iti kaarubam tamo. Apay di kagbain. Ha? Mangted ka din, pare. Amok matlamang ted ka, gaputa na anos ka. Si ti kapitan aman nakaawat launay, pare. Ay saan? Nukasken ka sa daw. Awan pa nakaawat ko. Ha? Timakunak. Na? Nagpuskol tarupam. Ay! Inakon! Paray! Woo! Paray! Taikid kita wag ka kwarta! Yagmaon! Tapno at daigatang mitisidain may ginituyang kaw! Paray! Agsubli ka! Kukamamin day ta, kapitan. Sabon, bangbanglo, shampoo, perfume, noodles, chocolate, kape, toothpaste, kandilata. Ay, nagadun ngay paray. Wen paray, kukamamin day ta. Kem, ikan kan tumanen inton sumaruno nga gipaw iti anak ko. At da ija Amerika nga mingkay. Ay, thank you pare. Amaom, kapitan. Ikakumani pari ba dong? Kem, sadot mo. Anya? Nagpatulong ag idikin ko na. Ta pagkatan na kumatay may saka ba na bagas. Ta nagadaw ti pinalinggik. Di nakidin kayat. Masadutak ko na nakidin. Ay, talaga asadot na dyan pare. Naimbaglagan ta adani ko arog. Apag isaw alumabas ide iti ayan may. Kat isun tinang pagkat anang yig diti balay. Ay, naimbag ata ni ko arog. Idi? Un nga raw, kapitan. Sa amom kaday, kapitan. Nga iti day di agundaway. At agdawdawat kanyak ni pari badong iti kwarta. Kwarta? Uy, Yay. kapitan. Igatang nakanaw, ti kanundakin ni tuyang na. Diyakinig ka na. Nagposkol, ti ropa na, ngagdawat iti kwarta kanyak. Idinton tadinak pa'y matulungan amang bagkat kadag iti imod ko. Nakaro at talaga ti sadot na dayjay.
Iswa, jakon ikan iti nagkapudita package, kapitan. Si kalangan ti ikak. Ngamin, sadot ni Badong. Nakitak ni pari Inteng nga nagkapudita pari kulas. Umayak man mo't makisarabaw. Awan ti maitid kukin ka. Iswa pumanaw kan. Apay ngay, kat kumpari ka mait. Uray dilatan laing titid mo kanyak. Ti kasken ka sa daot. Nasken a maimutan. Ala ka din, pari kulas. Ikanak matin Pumanaw kan paray. Tawan maitid kukin ka. Nagpos ko na talaga ti rupam. Anya ka matin pare. Di nakpay ka asyan mat. Awan asek iti kasken ka. Nga awan asin na iti taduma. Awan asek iti kasken ka sa daot. Di nakpay tinulungan iti na minsan. Kung nakabagkatom tayo sa nga kaban na bagas ka, weno may sakadag iti pinalingkek, ngam kunam amasadot ka. Ita, o may kagdawat iti pagsayatam. Saan ka nga ikan? Naa! Iso a pumanaw kan, pari badaong, tawan maitid kukin ka, nagpuskol ti rupa. Ay, dayta, nakainawa ko ba daw? Ininawak aminon ang mainawan. Imbagman, tuyang. Nakaamirisak nga minun ba daw? Nga awan tinasaya at apagbanagan ta, no agtultuloy ti kinasadot ta. Ken kababainon kadagiti kaaruba. Datalatan ti tupi kuda, asadot ta kanaw. Aday talag daw dawat iti taraon ti amuta. Iso amanipod ita, aggagitan, agbalbaliwtan. Ha? Kwa? Sige agbalbaliw tan tuyang. Aggagatan. Ngamen, ibagbagada na puskol ka no ti ropak. At italag daw dawat iti taraon ti amaw. Manipod ita, aggagatan. Agtrabaho ta, tapno dita agbisayn. Agdalos ta dito'y balay, ken itirwar ti balay ta. Kanayon tamat nga agdigos. Tanay, kababain ta nga agpaisaw. Ta ultimo agdigos ket kasadot ta. Wen tuyang, agbalbaliw ta nga rudan. Aggagitan, ta nakababainan kadagiti kabaranggayan ta. Aggagitan, tuyang. Ay, tatabadong kan na natoyang. Awan tinasayang at apagbanagan nyo no sadot kayo. No nagagat ka, agsayaat ka. Ngam no sadot ka, agbisin ka. Dayta kumati laglagi pa nyo nga agasawa. Ay, apo, nagngi na talaga dagiti gagatangan ita apanawan. Wen nga rod amaray, awanan tinalaka ita. Iso nga yung pangatok matan ti presyo dagiti tagilakok. Apay di mo madlaw. Kajak pa'y matgimatang, maray. Siyak ti gumatang maray. Dayta ati gumulpe. Ado, ti kwartana. Ay, Sige marituyang, gumatang kan tanay, awampay buhay na manok. aldawan, awan pay. Awampay nga rod. Mala gumatang ak iti sardinas, maray. Ngimi na ti presyo na Ngimina, ay sus, sapay tawarak kuma. Ay, apay-pay lang agtawar ka kat ado mo ti kwartam. Ay gagangay ti ado ti kwarta na amaray, agtawar. Nalipatak gayam nga insurat ti tasangwanan ti tersenak abawal tagtawar Sige, no di mo kayat ti agpatawar. Diyako nagsasaaw. Sige latan, lakwan nak nga ruday. Ay, kasta ati aggatang. Saan anariklamaw? Hehehe. No kasta kumaamin, di mayat. Tila mo ti pupos mo iti Facebook mo, usay. Impos ko lang may nga inlavak iti kaarubak a balasang. May mayat mo't laang ano ibagam iti personal day tarik nam. Mabainak nga ro, Chip. Iso nga impos ko. Mabasa na nga taday jay. Api kidinasan ko, no print ko iti Facebook. Mabasa na nga rin, no kasta. Barang ijay nakto asong batan. E jay pisbaw. Una, Chip.
Ibaganan to ijay. Ti I love you to. Ha? Nakangingina tila ko ni Marikwan ng asartinas. Damat kwartam nga igatang mo, uray nanginan Tinawarak nga raw, ngam di na kaya ti agpatawar. Damat gayam reklamo, apadi ka nagreklamo kan kwana. Kunak nga rod asana kun ngagtagtagaray, tadamot pagreklamo. Ipos ko ti reklamo. Anya? Un, ijay Facebook mo. Ay, isan ato yang di mo aramidin day ta. Apay katasanan. Ha? Bayam amabasa ti amin at taga-kabildatan. Ibabay nagmanen ano kasta. Agsagana kayo nga agulitag, mangantayaw. Nangig mo ko na. Unang kang nangagaw. Isardeng nyo nga ruden ati panagsilsilpon niyo. Ay, isardeng mo kanun ko. Ay uray si Kainteng. Ha? Apay nila ang kwarog ti pagsardengam. Ala, kitain nyo da ito yung nakapos iti Facebook ni Tata Badaw. Anya day ta? Ay kat basa emun ano anya dayta, kwarog. Kunana di tayo. Sika akagawad. Di ka pa'y agpatawar iti lakom a sardinas. Ha? Ah. Ninsamot Marikwan ang tidakdakamaten na iti dayta. Ay, di kay basta-basta gipupus iti Facebook. Tamang ano day ti pangrugyan ti apa. No maamuan dayta ni Marikwanang. Ay, sigurado manan arire. Malalakit din. Ay. Maganda yun. Kagawad ko nang. Mabalinti tawar. May saka mate. Ha? Agtaw-tawar ka, inton di ka patawaran, agipos ka iti Facebook. Kunak man no sa ano pala nabasa dyan nakapos iti Facebook ni Tata Badong. Adamot Facebook ko apay kumadyak mabasa dagita apos dangay. Ken amok, asyak ti dakdakamatan dita ni Marituyang. Ni Nana Tuyang tinagipos. Amok Kagawad. Agtawarak mamay. Basaan pa'y nga umuna dahita nakasurat dita sangwanan ti Tirsenak. Bawal ti umutang. Kuna naman. Di may sapay. Bawal ti agtawar. Na? Sa anak nga agpatawar. Period. Ibagam mamag ka ni Marituyang asan nga agipupos iti Facebook iti kumpormila dita. Talaga gayam ang nagipos manayin. Wan, kat amok ka siya, ti paspasagidan na. Ha? Si Kaya? Ay na, siya ka talaga. Apea ka sa ti ugali na. Idada dito tersenak, sana nagtagtagaray. Gayam, ije Facebook tinangyeb ka asan na iti sakit tinakam na kanyak. Mala, bay amaray. Bagbaga ni Tuyang kaw. Rumbang laang, kabadong. Tamang anusan laang asyak, ti ipos na. Papanam na natuyang. Di taman balay da kapitan, tadamapan ko buludan. Ay, kunak numapan ka man na nagbirok iti i-post mo iti Facebook. Ay kat no da makitak arumbang nga ipos ko, kat talaga nga ipos ka. Mapasagidan, jay mapasagidan. Oy, di nakipupost Ipos ko adagiti mang paghura kanya. Ay, awan pa yung inararamid ko amadikan ka. Tapno gumura ka kanya. Awan pay, kat di mo padasan ti mang paghura kanya. Tadakasak no siyak ti mapaghuram. Maribanang! Maray! Apay, Marituyan. Ay namaray, adda kamot lagayam dita. Itayak pa'y ngagpukpukaw dito ruar. Ay na, dispensar, Maray. Tamadama ti panaglinlinis ko. Diyak nangag ti panagpukpukaw mo Ay maray, umayak man bumulod iti ragadiyaw. Tatarimaanan ni badong ko jay tawa may. Awan sa balin a pagbuludam wenno awan sa balin a buludam. Ragadi laeng maray. Ada martilyo mi ditoy. Lansaken pala, ang awan ti ragaday.
isublik mo't dagos, maray. Ay, no ada kat ipabulod ko kan kaadagos. Sige nga rod, maray. Inak bumulod ijay sabali ak aruba. Dispensarem maray. Ngem awan at talaga, tiraga di may. Chip, kita anti impos ni Nana Tuyang. At damanan ka barbaro nga impos na? Masama. Nagimot kan kumari ka pa'y met nga rod. Oh. Raga dilaang di mo pa'y kayat ipabulod. Ha? Sino nga tati pasagidan ni Nana Tuyang? Minsamot antik abanang. Ni Kapitana? Sigurado nga isaw. Narigat at talaga ang mapagura ni Nana Tuyang, Chip. Ipos na adagos tigura na. Agsilsilpon ka man na, Tuyang. Ay na, bay anak ka dilaang. Anya man ang ipupos mo ditan aya. Ay aguli mo ka. Imbis kidya, mapan ka kumaglutaw. Nasapa pa ilaang. Pus ka, apos. Gurain da kan taon, dagiti tattao diti kabildatan. Padasan da. Taipos ko amin ida. Ay na, marikwanang siyak at talaga tipaspasagidan ni Marituyang itiin post na. Makitam day tangaramid na, maray. Ay, talaga saan na nasayaat? Anya ti makunam ngay. Pungot-pungutan tan. Ay, no kasta ti aramiden ta. Datamot lang ti kababain. Ay kat agipusta mga ruda na iti maday kontra kang kwana. Tapno marik na na matararamiden na. Aguray, tadamagak pa'y man ni Inteng. Damagak kan kwana, no anya ti rumbeng nga aramiden ta. Ti aramidan niyaw, antay. Agi post kayo mo't iti dakas iti Facebook. Tapno mapabainan. Mayat nga ta, day ta nga aramiden me, kwaro. Mayat makabalas kayaw. Ay, nasakit tinakam ka ni Marituyang. Agkukumari kayo pa'y. Ngam kasta ti aramidan na kada kayaw. Win nga ron Ay, makabalas kamin tumatlaang. Ang makabalas asasawang banag. Ay, ibagbagak nga rod abalsan namat ni Nana Tuyang, angkal. Ay, wen, iso nga agiposak mat iti dakas kontra kan kwa iti Facebook. Ay. Di mo aramidan day ta. Ta ibababamla ti kinatao. Ni Marituyang mat tinangaramid ngayon muna iti kasta. Wanantay, balsan yaw. Agi post kayo, may. Ay, saan ang marisot? Ti anyaman a problema. Baban iti panagipos iti Facebook. Kahit, kasano nga rod arisutan mi ti problema. Sige man, angkal. Sungbatan man ti saludsod ni antay. Agtutungtong kayo Bueno, agsasarita kayo iti nasayaan. Awan ni pari Inting, iti barangay hall. Anya klase a kapitan dayta. Kanayon nga awan ija barangay hall. Adda kano inatindaran na. Ti ko namkitday na panakisugal. Apeakas ti panagpampanunot, mau. Pudno may, no awan ni kapitan na panakisugal. Tila pampanunutan. Ipos kumanday ka. Anya? Naskan ama-amuan ti amay dagiti kalukwan na. Hoy, Tuyang, tilar aramida ma. Awan ti makalapad kanyak, badong. Ay, nabanugak anak kimiti kagawad. Agasam, impresentar ko ti adu a proyekto para iti barangay. Kunakun tanapan ka na kimiting, kapitan. Iso nang malmalimah ngawan iti barangay hall. Ay na. Isumot lagayam nagpost manan ni Marituyang iti Facebook. Anyat impos na? Si kakano, kapitan. Napan ka nakisugal, isungawang kay di barangay hall. Impos na dayta? Wan, kapitan. Oray basaam taw. Ay. Apos adi na pa'y amwan no podno ti ipupos na unusan. Ado kami na biktima na, kapitan. Kat may sakaditan. Madiday to yan nga aramidin na. Ungtam ngamin kapitan. Tano di agbalbalew.
Pagkaykaysaan may napir dyan ni Facebook. Kita man, no asino ti makaala iti ado a likes kan comment. Ay, di or aramidin data. Naramidan may kapitan. Na, Iso lang ay ti kabailan na tagi post. bayan yon, tasyak timang kasarita kan Juana. Patsyak maala itinasaya at asaritaan. Kuwaraw, ayabam ni kumpare ka ba daw? Entay jayaw, nakatakdar. Ibaga mga dapag sasaritaan may. Aginom kayo ng samay. At damat igam mo nga arak. Tapno may ti pa nagsarita mi ah. Ay, ingkam. Ibaga manaskan nga umay adagaws. Talaga pa inuman nag-apara. Una. Nakita mo dahi taarak iti sangwana. Mayat aparay. Ada pagsaritaan ta. Anya ngay data, pare. Aksat tapay. Isakto muna na, paray. Sige. Anya yati, ibaga mo kanya. Paray. Medyo mabarbar-tekak mo tangay. Hindi nga mintuyang mo. Ilay pupus na iji Facebook. Wanya rod, paray. Ore, sikan sapayan ka, perperyanan, paray. Ay, amo matar aramidin na. Abo ka talaga, paray. Ay, bagbagam ni tuyang mo. Amaw, asikatipatsin na. Dahil talaga yan, pare. Wana. Dali. Ado kami ay perper dyan na. Ala, bayan pare. Siya ka, unti makaamogin ni tuyang ka. Malaro din. Ang siya tapay. Wana, pare. Badong! Hay, hay! Hay! Jaski ka. Makapakigtot ka. Apay ngagpukpuk ka. Mapukpukaw, di cellphone kaw! Ha? Apay biro kam kanyak. Kat sikatag cellphone. Imparabaw ko lang dito'y lamisaan na pukawan. Nasang-sangpot ka. Papasulin na manin. Kahit awan mo ti sabali at tao dito'y palay. Nungay na bata, hindi tanap na panam. Amumat ngagkabaw kan. Nakabatsak ko mangay. Ay kat panunutin man na imbag. Saan ka basta-basta papabasaw? Pag anok ko maday ta cellphone mo. Napukaw ka no tayo cellphone ni Marituyang, Maray. Kaanaw? Idi kalman. Iso na kami suot. Tawanan cellphone na. Nay, Hey. apay nga ron akas lamaragsakan ka, Maray. Maragsakan na ata saanan ang makapag-post. Ay, wanan niya. Anyat katamaan niya. Ay, kwa, naragsak kami lang kwarog. Iso nga katawa kami. Wen, kwarog. Apay anaragsak kayaw. Mapukpukaw ka nung nga ti cellphone ni Marituyang. Ay, isumit lagaya manaragsak kayaw. Awan ti gatang na iti baro a cellphone. Sana na makapag-post. Paray! Wala nang problema! Kahit mo asawan. Ilamang ko dyan cellphone ni Tuyang ka. Ay, may Pakapirjan na lang maday dyan aramidan na. Iso nga ilamang ko na. Kadjakon inintad kan kwa na, pare. Maduti gumatang dito'y Teresenam, Maray. Nadlaw ko nga ron, Maray. Uray nung imbi na basiti presyo. Adulat ati umay gumatang dito'y. Uray, ngam adulat na ti kakompetensya ka Tersena, Maray. Hello mga kumaray! Kumusta kayon? Nay, naggapwa, Marituyang. Di taman abagatan kan amyanan maray. Napanak na kiinistorya kadagiti ko kumaray. Agay, anyaman ng tenis istoryam kadakwada ngay. Nga umay dagumatang dito'y Tersina maray. Tauray nangina. Barbaraw dagiti lakaw. Saan akot kutunaan kan saan ngagbubuaw. Nay, mayat man, Mare. Kasta
mayat launay no nagpipintas abambanag dagitiing kaistorya ay. Sana kas ide at da cellphone mau. Aporo pamadaka stay popos mau. Ay, nanatuyang, saan anaramid ti social media? Tapno aramatam amang dadael iti padam atao. Dinaklakwan iti arak. Dito'y tersenam ti sumaron na pagwala. Nabartagkan, Marituyang. Gumatang kapailaan. Gayag, mayroon na. Awanan tila ko ngarak, naibusan. Anday busan, daya ba niya? Bakit kita siya igay? Ay na, agawid ka kidin. Ingka maturugan. Yabaya, pagawitin niya. Lakwan saan. Di munsa na damag. Akal-kalpas ko lang ng wala di tamiran maraya. Wan, amok day ta. Katsanda ka kanuan, anawa na gititanod. Daya gawin ka butang gawa. Oray ni Kapitan. Abay ko ba? Kabutang ko na kaya kapitan. Ala! Lakwan niya ka! Tapnog awid na ka! Chip! Apay ganay. Kaslag nervyos ka. Talagang nervyos ak, Chip. Apay nga minaya. Ada na disgrasya. Awan, Chip. Dagwalwala jam yanan. Sino man ang dayta amaton nga gwalwala? Ay, saan ama taon, Chip? Katanawaan nyo na. Umaydak pa'y layaban, mate. Tartari maanak nga ron dito yung tricycle ka. Ha? Ay, saan may akabailan nga nawaan, Chip? Sino nga minaya? Bakit jagwalwala? Anya? Bakit lang? Di yung kabailan nga nawaan. Sikat mapan mga nawa. No talaga mo't lang naturid ka kan malalaki ka, Chip. Sige. Ipanagnik ko kada kayaw, anaturaid kan malalaki ak. Inak anawaan dayta bakit nga gwalwala? Sa dino ay ati pagwalwalaan na. Ijam yanan, Chip. Apay ko rin. Ano ka? Ha? Ada black eye mo. Kinagkakapsot ka. Nakidinanog ka ba? Napanak na ganawa iti agwalwalay di amyana ng gail. Kit? Isak matenti pinagpupudutan na. Ay di ka lalimabanan. Binaybay ama, blinak-ayan da ka. Sikati mapan mga nawagan ko ng gail. Awin. Di nakpadpadasan day ta amaton. Tajak atrasan ti uray asino amaton. Enteng, asino dya ibagbagadaan nagwala di taamyanan? Ay, amagan no di mo patyan no ibagak. Kunak man no awanan timaton dito yung lugar tayo. Ni ka no marituyang tinagwala. Na, sa anak mo't kit di amas daaw. Ah. Iso anaturad nga agwala ken agbartek ni Marituyang gaputaawan ni Badong. Kaano pa nga awan? Di mo ayanadlaw. Nasurukan ang makabulan. Ha? Iso ani Marituyang bartek meten abartek. Isunsan ti sumublat asakit ti ulo ti barangay. Ay namarey, kasta unay tinervyos ko itay. Nay, apay aya. May gimatang ni Marituyang iti arak ang nabarbartag. Kat no nagwalan sa kano ije amyanan. Wen, Marey, idi na uma nagwala di tamyanan. Sakpe ang nagawid, di magas pa gimatang iti arak ditoy. Kat linakwam mat. Kawan atag wala mo nga men. Ay, unayan ni Marituyang. Kano dinanog-danog na dagiti tanod anang anawakan ko na. No ngay siyak ti sumaro no adanugan na. Kan may sa narigatan magwala dito tersenak. Ado ti mabuong kan maperdi alako. Kagawad, di mo nalaklakwan ni nanatuyang iti ara ka. Tapno sana na mabarta ka nagwala. No jak matlakwan, agwala mat kasanungay. Nagpigsagayam, uray bakbakatanan.
Idinwalin nak. Urayak lang na ipuruak. Makitam day tangaramid na. Idi inanawa dagiti tanaw. Inwas-iwas na langit ah. Ay na, makapanervyos, mate. Wadda ko man itataba daw. Isu ko matimang disiplina ken kuana. Kaano nga minaya sumangpat ni Kabadong? Marituyang, amom ka de ti inararamid mo, idinaminsan nga aldaw. Anya nga'y dagiti inararamid ka, maray. Ay, di mo gayam malagay, anagwalwala ka iji amyanan. Ay sos, awan mo tinaramid ko akas tamaray. Kunakun kat. Di mo malagip, dagiti inararamid mo, idinabartag ka. Jakto pa'y malagay panabartekak. Isu nga rod anaim-imbag no saan ka nga aginom iti arak. Liklikam. Ramraman naklaang mo't maray. Ay masubramot nga men. Uminom ka mo't aging ga iti kay kayat mo. Isu ang mabartag ka. Sulsulit klaang tawan ni Badunggaw. Kate, kasanon numaamuan na nga aging inom ka iti arak. Ay sos, panguran nak aday jay. No kasta, kabuteng mo ni badong mo. Ay kitwin amaray. Mulagatan naklaang akit agtigergeren dagiti tumengkaw. Ay kat, isardeng mo nga rudan ati agbartag. Tano maamuan na. Delikado ka. Kan amanga no maisagmak ka pa'y. Maray, o may kumanbayadan jay arak nga inutang ka. Nasaya at may tanalagip mo ti umagbayad, Maray. Ay na, pasensya ka la kanya kun amaray. Ay na, awan kanyak day jayan. Mababainak nga rod itikas di nga inaramid ka. Basta di mo ululitan. Talaga saanon, maray. Tamabainak ken ka ako, maray. Agsingsing petakaw. Na, dapat lagwalwala dito yung barangay tayo. Awanan ang gail. Nauli mo kan ti aglawlaw. Saan nga agbarbartek ni Marituyang? Sana nang gail. Italaang matakasta ni Marituyang tawan ni Pari Badong. Unang gail. Nuadda ni tata ba daw? Pulos asan nga agbartak ni nana tuyang. Ay, agasang may tawan pa'y kabutang na apulos. Kan talaga napigsa no mabartak. Apay nga min nakabutang yaw. Nagpigsamot nga main. Kanukas tayo nga agbarta. Kaya nagwala. Saan kayo atumaray? Asino nga ti sa bali ang mga nawa? No saan ada kayo atanon? Marikwanang, imay nagkid daw iti dispensar ni Marituyang kan ka? Wen, Maray. Kat, pinakawan mo matadagaws. Kanya nga rod ngay. Nagkarimag kiday, adinan ulitan. Sapay kumaa, tagbalbaliwan. Kasla seryoso matiti pa nagkid daw na iti pamakawan. Isa pinakawan kun Sa bagay mo't kit di Saan ka nun atumimtim iti arak? Nasaya at nukasta ti aramidan na. Kumusta kan Marituyang? Ay kat mayat latamad, kapitan. Damag ko nga men. Kitagwala ka no mabartek ka. Ay na, awan day jayon, kapitan. Napalabasan day tapasamak. Dispensaren daklatan, ano na aramid ko tikas dyan. Mala, sapay kumata, di mo ulitin. Talaga saanon, kapitan. Liklik akong ti anyaman a klase ti ara. Wun, takababain ka dagiti ka barangayan tayo. Ay wun kapitan. Talaga akababain. Papanabita. Mapanak man di tadaya, kapitan. Iti ayan dagiti ko kumarek. Inaklabisitaan ida. Aganad ka nga ron, Mari. Wan, kapitan. Oray si ka, aganad ka mag. Nagmayati agchil. Chip, no adda arak kasang sango tayo. May sala nga buti ti inuman tayo. Tanarigat ti mabartak nga grunda. Wen, Chip, amo tayo matakontrolin taginom. Nay, agsasango kayo mo't atanawd. Amawang nanatuyang.Ag-relax kami mo ta.
May samot abotilya ti arak deta sangsangunyaw. Gusto lang da itaw, nanatuyang. Umanay tayo yan. Nayunan tayo ah. Anya? Siyak ti gumatang. Adda kwartak dito. Chip, nyang iti makunam. Ay, nagtugaw umatain. Nakisang umatain, di sige. Hap. Nay, Ay, huwag magpasaon. makiinumak mata. Ay, delikado, Chip. Kuha, nanatuyang. Asino nga iti baon ko amapan gumatang iti arak. Ay, sana siya. Ay, nang runa na siya. Ay sigay. Ay, da kayo ti mapan gumatang. Chip, medyo nabarta ka kaon. Muray siya nga raw. Ang ni nanatuyang, asyat. Anawa, mamangano, mabartag to banay. Nanatuyang. Nabay, kwarag. Agsit ka mang kiday. Sudaitan. Maulaw ka. Nagadupay ti arak. Nagpagatarak pa'y. Nabartakan. Nagawid kan. Naguragan ka na ka na. Sumartan kan nga gininom. Ay, dirak surwan si kakwarog. Tanod ka lang. Siya ti presidenta. Presidente ka? Wan! Siya ti presidenta. Iso ang suruta maman. Nga bagakan ka, ha? Diyos. Nabarta ka talaga ni nanatuyang ganay. Ang raw, dandan eh, sana na makatakdan. Dahil nga sa makatagdar. Nga, kamalag to pa ito. Agiwas-iwas ito tao. Ay, nini, umadayo tayo nga rin na. Mapapalag niya. Iwas ka. Anggal! Apa ang nagawin ka din na oras? Kas na kabutin mo. Wala man na ni nanatuyang. Ano wadyo ah? Iso nga rin na nagawid ak. Taumayak ag lemang. Ano? Sa dino nga tati paglemang kaya. Ay, sino nga tiyaga nawa? Da kayo na anggal. Hey! Ijay sirok tila misa anak nga aglemang. Ay, ijay matunag ti kabinit nga aglamangak. Aglemang ka matanggal. Una, apay si kalagta mo na taglimang. Naglemang kami amin na tanaw. Uray si kakapitan. Aglemang ka matain. At nagayang paglamangat. Yung kakit di anawa ni nanatuyang anggal. Sanda kanton nga ibutos into no may nga eleksyon. Ay, una niya. Ay, aguray ka. Tangay saan apaanawan ni Marituyang. Umawag ang iti pulis. Ay, sus, Mare. Madama ka nung nga agiwas-wasiwas ni Marituyan. Wang nga rod, Mare. Isungag tataray dagiti tattao. Ay, inikwarog. Napanaglemang ijabalay. Anya, kat asino ngayon ti mapan mga nawakan ni Marituyang? Ay, kat niintingan Ay, kunak to mga minasaanan nga ginom. Ay, saan ka numat nga inawis dakwarog? Hanggang nakisangulat tamot ka dakwada. Aya, Ay, isupay ka no tinagpagatang iti arak. ay na. At ni Kapitan Dejay, Ah, mapanan sa anawaan ni Marituyang. Dati. Kaya dati matay. Ito yung dalang tiba na. Awan ka butang ka. Uray ayaman nyo pa hindi tao, hindi kapitan. No, sino banday ta, kapitan? Ay, sumarding ka nga gwalwala, Marituyang. Dahil sino ka amang pasardang kanya ka? Ay, siyak ni Kapitan Intay. Awan ti kapitan kanya. Sa pulis. Aristaran yung dati analastog akabarangaya. Anya, Bulais. Umayda ka na ristaran na natuya. Si Kagayam ti manggulgulo dito'y barangay yo. Ay, saus. Bulais nga, paisaw. Sir. Saludo ak, sir. Sandak mata na nga restaurant, sir. Kapitan, di mo mata ipalubos nga restaurant da ka. Talungan na.
Kapitan! Saan ka tulungan? Makamu ka di pagbalunan. Chip! Aw, apay manen ganay. Umainak manen ayabanain. Wain, amok nga gwalwala manen ni Nana Tuyang. Saan ka nga yaban, Chip? Kakasya ka naglemlembang iti balay tanggal ka. Apay, saan pa analpas ti panagwala na? Ibagakun ka, Chip. Inaristar dagiti pulis ni Nana Tuyang. Ha? Ay, kunak man no saan pa ana-anawa? Inanawan dagiti pulis. Kat kasta unay ti ugaog na. Agsangsangay. Ay, Sana tinulungan ni Kapitan. kasimot ni Nana Tuyang. Ang bayam, bareng ison ti pagnakman na. Dajay na aw. Inlugan dan iti mobil dagiti pulis. Ay, lumabas dan ditaw. Gulang! Tulungan dakbatan na! Ay, awan maramidan may, Nana. Tulungan! Sana balay? Umayda kan to balunan iti pagbaludan. Ay, Nana Toyang, isagmak na ka lang ti ara. Anya nga ita, diretso kan ijay pagbaludan. Ala sigay, ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Computer recording technician, Joper Anas. Musika, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.